سی تباخا 2014 روژا قرکرینی و فرمانە 74 یا ئێزدییان بوو. کۆمەڵا دەوڵەتە ئیسلامی داعش ئێریشی شنگاڵی کرد. ئەنجام پتر ji 6,000 قوربانیان بوو. گول لە بارانکردنا دجهدا یا ژن و مێرên پیر. وان ئەمڕە میکردن الفي مزرعة الغربي كنت غرب شمالي كنت في مزرعة أمر ميكر الكوتشو الجندي كوتشو دپێڕا دیلکردنا بە هەزاران زارۆک خۆرت و قیزێن نوگە. الله أكبر والله الحمد. ئێریشا داعش لەسەر شنگالێ بوو سەدەمێ دەربەدەرکردنا سەدان هەزار سڤیلان و تەنگافکردن ئەوان هەتا ڕاستی ڕەوشەکە دژوارە ژیانی بن. خودێ دەریکە گاف حسەدا زارۆکت مبوون بخودێ دەریکە گاف نەوە حسە داوان خودێ من دیشتی نافەتەسین بخودێ قال لك خلقش نظام مير خلقش تينا بعاجي زاروك بربري مهم مسألة بربري عالمي مرنش تينا أو نظاوان وپتر جبیست گۆڕن بە کۆمەڵ هێشتا بە شێوەیەن کرهاتی نەهاتنە پاراستن وەرانکردنا ژێدەر و بنەمایەن ژیانێ بە کورتی تاوانên داعش li Şingalê li gora pîvanên netewên girtî Kongres û Wezareta Derveya Amerîkî û saziyên Ewropî û cîhanî genosayd bû. Her Daesh bi xwe genosayd e, bi îdeolojiya xwe, bi bawer û kiryanên xwe. Bi tenê lê gundê Koço li roja 15 tebaxê Daesh bi sedan jin û mêrên bi emir kuştin. Keç û kur jêk cuda kirin. Keç sebî kirin û xistina bazarên koletiyê. Ama zorij ba dakên me berinim heft qîç bûn. Em birinin wê mala tilehfer kirin, nêzînga înakê midbayek bûn. Dudo hatin li ser zûyeka dibijardin, em birina maleka Moser Saedê doşêvê. Her yekê tat keçikeka xwetkirî. Wextê tatin herekê keçikeka xwetkirîn, keçik birin ixtisabet kirin. û cibariya dîn pîret kirin. Daesh zarok danan berxwendinê di medresên cîhadê de. Vê komala radîkala İslamî bi ecendeyek ruhn û mebestek diyar êrişî Şingalê kir. Lêdana kesatiya mirovê nemusilman. Êzdî armanca wan ya sereke bû ji ber baweriya wan olî. Niha jî bi sedan hezar xelkê Şingalê derbederin li kampên seranserî herêmê û bi hezreta vegeriyana pitir ji 3,000 zarokên xwe ne. Ez neketîme berxema malê dinyayê wêran kirine. Ez ketîme xema wê xemê keçûbûkê ez koca bajarê koca muzilê berêr berbiyê berbazarê gerana. The survivors from ISIS captivity. Ew ji Daesh rizgar dibin û gelek ji wan zarok hene ji derdê piştî derdê dinalin ji xemokiyê û êşin giran em hewl didin jiyana wan sanahîtir bikin. 3 salan piştî tawanên vê komala radîkala İslamî hêşta gelek ji erdê vê devera kêşedara nêvbera Bexda û Hewlêrê dijîr destê Daeş de ye û hîviya vegerana xelkê wê jî gelek kêm e ji ber krîzên siyasî û aboriyên Iraqê.